Before I forget, manze, man like Lucas Mayo, brav, super director, Our own, sindio? the one and only. Manze, kuna movie moja genje sana ilitokea, done and produced in Doha, Qatar, Doha. by our very own Kenyan Lucas Mayo. Written, produced and directed by one and only Lucas Mayo. Super director. Banajo. Also director to the Hot and Juicy podcast. And the title inaitwa The Eden Chapters. Eden Sio? Chapters. Eden Chapters. Manze tulienda movie premiere yake pale Tobi restaurant. Ilikuwa ingine Ilikuwa genje genje. sana manze. Like 200 plus people, right? Yeah, attended Yeah. the premiere. Yeah, That attended movie, the manze. premiere. So it was something very massive. So you all go check it out on Kama YouTube. ujaangalia iko Sindio? YouTube manze. Yeah. Kama Eden, ujaangalia Eden Chapters. kama ujaangalia manze iko YouTube. And I Yeah, know you're missing out a lot. Yeah, iko YouTube manze and it's something awesome. I mean, awesome. Yeah, Utafurahia like you'll be happy manze to watch. It's something awesome. Yeah, I like the creativity. Mhm. Pia the production, bro, ilikuwa kitu ingine quality, bro. Hii ni ya Ulicheck hiyo ngapi? movie, bro? Hii ni ya tatu ama ni ya mbili? Hii ni ya tatu ama ni ya pili? Pili. Ajua alianzanga Last year na we did- Nikki. We did Nikki. Tulikuwa cast pia. Ile nikawaosha, unakumbuka? Ile movie fulani nikawa wakadhani mimi ndo stero, bro. Wakadhani mimi. Yeah. Anyway, I know there's something most of our fans So are I was missing very us. fortunate to take part in both movies. Ya kwanza nilikuwa character. Then ya pili nilikuwa kama extra. Oh, ya pili ilikuwa extra. Hii the Eden Chapters. Eden Chapters. It's something Go awesome. check it out on YouTube at Lucas Mayo Yeah, YouTube channel. Pata kufurahia au sio? ndio hiyo manzi.